Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye nokusanga ali kwanje hano kubana nawe asubuhi enyanga ino. Nyasaye nomulawukire kuba balamu kunyisya mwekwele Nyasaye narakanye omukambisipiri muhamati wa Christ Evangelistic Church usibinga mukisero sub-county Kakamega County. Uliyoso sangalanga kubana nawe munganga efe ya Western Nyota. Nyasaye nomulai ikomba kusae papa mulira la Yesu Kristo shaliyo shingaiwa tawe ulambo tobuli mahonoko inyali bubo no bukira kuli shingala muleni yesu yabuli nabyo nende byose byakuna yango kubana nabyo neyiwe okwesinja Nyasaye timbabasi ne timbabasi kolungwa timbya buli asubuhi nyanga no mwame kugusire lo bunyali ndeti timbabasi mundu wa Nyasaye osabuhire muhali abuhire mu emanyiro linde mipango milai bulambo bwo nyanga ino ende bose bali kala lende milimo cyabo kana cyokola mwami ikombo bibiri sibubo behalala naye mnomno ihuwa lilyo munwa kwanje lero busubiri lero bunyali lero bwonya bulambo bwisha mundu mwami rumikira kama isimani lwa shisho logurero lyali kugira lilyo lila la Yesu Kristo mwami wewe amen. Basi ndahekomba tubole kumakuwa ko busubiri Wahebrania 11 olunyali lw'okuranga ende lwahabiri. Obusubiri nibwo obumanyibwa toto obwakenako akahunayanga, nibwo obulolosi bwakenako akaraloleha ta, nibwo obukira abantu bahale bafumanga. Unyalwa sasaba ne harali obusubiri shirinyaliha okukyamisya Nyasaye ta, shikira omwitsira Nyasaye ahoera obusubira mbu aliho kandi mbuniye akaba oukabiranga aba muhaba. Mundu wa Nyasaye shalole hangata. Nyasaye ni roho. Nekulwa efwe okuiyana nombo hulisanya naye. Shiroe shindu eshaya huesya efwe kama binadamu. Bukube abanyala esya lokungasya akariuwe ni naye. Neshilangwa obusubiri. Obusubiri nibwo obunayi. Mwandiki wa Waebrania abola obusubiri nibwo obunayi bwa toto obwakenako akahunayanga, nibwo obulolosi obwakenako akaralolehata. Nyasaye shalolehata akonayanga huo bu no kalole mbulambu itanga oshiro kalola tawe oshiro kolola shinga lwabana boni babe oshiro kolola shinga lemirimo cyenda kibe emyaka cyo kitanga kate myaka 20 nombe myaka 10 ubuholi bwekasi yene tikamulimo cya Nyasaye akulangira so manyireta sha bishiro kulole hatawe ubunayi bwo buliyo kalowa kusubira ako onayanga bu ekokeho leka kumbula mbugo oshiro kalola tawe lakini shiro eshindu eshikutira asijane de bindibo shiro eshindu Nyasaye akuwesya eshikungasi jane da amahuwa akoshiro kulola akoshire ohulande simoni tito akashire ohuramburi sibuwo nendo kulole kanende senses ya kawaida tawe neshindisho chilangwa mbu obusubiri no kubanende hakika okubanende okumanyiri simbu toto amahuwa kano eshiro kalola ta amahuwa kano eshiro kwatira huo amahuwa kano eshiro katanza amahuwa katando limi lwanje amahuwa kano eshiro katoka abasi yahono ndo mkwano kwanje lakini karoho amahuwa kano karoho shikaliwendi esaino tawe lakini enda hano endinende eshiranga nekatira ho endinde eshiranga nendo lambu nikabeo neshilangwa mbu obusubiri. Basi ndakana hivyo lambu nobunayi bwa toto obwamahuwa akahunayanga olusungu lwolambu bolanga ne title deed
ne inamba y'omukunda y'ebintu ibyo yani omukunda kwene sokulolanga ta lakini olinde title deed omundu ulina omukunda nalinde title deed akirange title deed mahono namulai neimanyambu endino omukunda kata niri lugari kata niri nambale atire title deed mahono namulai omukunda shalina ko mahono ta lakini aline the title deed aline the inamba eimanyi jambu omukunda nokukwe omundu wa Nyasaye obusubirifu anashinga inamba y'omukunda yamba huwa akona yanga ho yamba huwa ko ikomba ngano kalore yamba huwa ko ikomba ngabu kete mbulambugo obusubiri bufana buryo bufana shinge receipt yebindu bya nabitse mbulambugo sibilore hangata lakini olinayo mahono basi ndakane bolo obusubiri nibwo bunayi obwa akenako akahuna yanga nibwo obulolesi obwa kenako akara lole hata mundu wa Nyasaye ebila lole hatawe obunai bwa makwa kala lole hatawe Nyasaye sha lole hata lakini kungasi bungwa Nyasaye nendo busubiri mundu wa Nyasaye kabolambu nibwo obukira abandu bahale bafumanga Ulyalo sasa baborembu ne harali obusubiri sirinyali ha okumutamisia Nyasaye ta bihwali okurangala kenya hango manye obusubiri maana yo obusubiri mbulambubo maana yo kuba nende okumanyirisia kwa totombu ebintu byeshiro kulola tawe ebyena yanga na bitse mbulambu anje toto biro obulai bwo kolendo lishina obulai bwo muhusiana nende Nyasaye bulo musubira neliwo wachina ihulwambu nola lino ndo busubiri sikanyali ha okutamisia Nyasaye ta ihwali okurangala kenya hango manye no mo busubiri mahuwa kosi kaiwe nase hola nihubulo busubiri nihula line de omanyirisi wa totumbu akahu na ayanga na keholere akahushiro hulola katankapa kukalolanga tawe ni keholere nihubulo busubiri kunyalo kuchambisia Nyasaye ta esangadre sana kaborembu nibwo obukira abandu bahale bafumanga olusungu lwolanga mbu abandu bahale bango Ibrahimu bango Isaka bafumanga baebwa report mutimoni cha Nyasaye aba isi report indai ishingo mwana uli skuli olwa abanaho roblai ne mwalimu amwandikire report abolambu omwana uno anyolre amaxa amalai report ye ibolambu satisfactory nomba bu very good oblai sana ohole oblai sana Nyasaye yaesia abandu bahale abakukabe vubo busubiri bafuma kulo busubiri Nyasaye yabayesia report indai nabolambo Abraham aholero bulai Daudi aholero bulai Ayubu aholero bulai yababolera ari yana ari no buloli kubo yana ari ne testimony kubo yana ari na ushuhuda kubo obusubiri babali nabo ibo bakira nibafuma obusubiri babali nabo ibo bakira cyambisia Nyasaye shikira nola lindo busubira shonyo cyambisia Nyasaye ta omuntu wa Nyasaye emanyire bilobu naibona yanga kanomba sayo ko sayanga lakini kenyango manyembu no sayanga ori ohoere osaye mu busubiri osaye no manyire mu Nyasaye alajiba masayo koko no aneshi anosho mukanisa olananga butwata oanene ndo busubiri no subira mu Nyasaye aliho ne Nyasaye anyolanga ebyanwa byananga okusaya wanje chikutita ngo khaya tawe esubira Nyasaye aliho uwiza ku Nyasaye ahoera subire mu Nyasaye aliho katanyanga no omanye Nyasaye aliho mbunai bugo bose ndeko subira ngaho omanye Nyasaye aliho kikira salole hangata lakini osubira moyo kuko osubira mu Nyasaye aliho nehandi ahanango mukabwa kuyabo abamuhabanga nindo moyo kwa bukozi ko omanye omuntu wa Nyasaye ohaba Nyasaye hugo kikulo haya amasayo koko sikarama haya tawe nishina kira amasayo koko kare ko mahaya nishina kira byanwa byo bire ko kubebe haya ni kulo okubihola no subira abanda bangi fumango kunyolesha Nyasaye nyanga kunyole sikira tukolanga musubiri tawe toto kuimbanga tinyimbo toto kufuminja Nyasaye toto kuitanga iberi wa Nyasaye katokumika yakaya no kumuhaba lakini kuitanga ni kubulo musubiri inakano ibo rembu sio kunyalo kuchambisia Nyasaye ta kata nengamba shingalwe ngamba katanai kata nesaya kata ne anesa dakatianje dala hole ndio musubiri sikachambisia Nyasaye ta mundu wenye uchambisia Nyasaye mundu wa Nyasaye wita iberi uwe osubire mbu aliho
ne handi no mukabo akabiranga yabo aba muhaba nwenya Nyasaye akwana report ndai nwenya Nyasaye aboleti abole Stephen uno no murumishi wanje eshidi cyo kuranga eshe kwa approve eshidi cyo kuranga eshe sanga sinja Nyasaye esiranga Nyasaye akuyanze muno wambo aini ya holere amahua ke mayure ke bikomba nganya saya hore mbulambu wanje toteshi lokalola toteshi lokatira huo lakini musubiri edinako kenyanga otinyirisi mundu wa Nyasaye Shalo chetu Kenya matokeo ka COVID-19 kare robutinyo ugoero kupendo kusubiri Nyasaye mbu baadaye COVID-19 shinimenyewe idiayo tawe nende madhara kako ka COVID-19 nende kosa ya kesanga kenyango gane kusubiri kasi amakuwa mukabama life lopande bugo usubira bwa kano sinakatibo kubakareta usubira katanika aba eshiro kulola deo nanga emanjire khaneje emanjire usubira muina Nyasaye esubira Nyasaye aliho yamanga sadaka tyanje nile fungu la 10 liananga she ananga mtwata she nduka ngate sadaka mushikapo she sadaka ta she ndanga tamukanisa kira abantu batitanga motawe esubira Nyasaye aliho behandi niwo mukabo ala uhaba ko muhabanga shifulati shikaya ta mungu wa Nyasaye bilo musubiri sikunyalo kuchamisa Nyasaye ta obusubiri kaminanga munjira indi kaminanga nendi no musubiri nenjamisa Nyasaye embare shikiranga abantu shinga bango Daudi Nyasaye ni abachama sana shiranga nibafuma Daudi era Goliath ilikuelala report yabo ya Nyasaye hana kubona limombuka lino obusubiri Daudi alola Goliath no mundu muhongo lakini kuwa asubira Nyasaye una ayomba Goliath Nyasaye uno no muhongo Nyasaye wesubiranga wena yanga emanyira lera Goliath emanyira la honya Nyasaye nali mwikulu naye nganabola endinanda hasiani endindo mwana omwemyaka 17 lakini amanyire mbu enyalo muhonya kasanga asya Nyasaye nara hotik nabola Daudi no mundu wanje Daniel mundu wa Nyasaye yakupa mulina lietsimba Nyasaye asangala moyo shikira Daniel atiriro musubiri bwo muye namanye Nyasaye alo Nyasaye nalio simba ya lahundi ata Nyasaye niwo mukabwa damuhaba damurumishira shidaye fa byatawe dakola mahwa karamalai Nyasaye shanye no kula simba tibyatawe obusubiri mukiranga Nyasaye ahwese nobulori huyuwe mukiranga Nyasaye ahwese report indai uhwese njo kosa mtikoni cya Nyasaye dosubira Nyasaye asangalanga abayiburanya bataru ulobali benyo kutuka muliro asanga asya Nyasaye bakira Nyasaye nasisimuka namola edinenda kusyane bataru balomero kwinamire kwana ni basubiranga mukata nevya muliro ebaresha kira Nyasaye ni darera omundu akane muliro kwa Shadrach Meshach na Abednego balimu yasangara obusubiri bw'abamanya cyo manyiro obusubiri bulole hanga obusubiri bulole hanga ekoholanga kamanyire kabo subiranga Nyasaye nikakiranga Nyasaye yeke muhali hiyo kulwashina obusangasiye kulwashina obuchamisiye kulwashina okirre alu timutotolo langa ni Nyasaye womdali abasata bataru bali ababola so kuinamire kwana nita Nyasaye wefe anyala okurusia muliro nekatanala kurusia mutawe kandi murucho omanye si kuinamire kwana nibyo kasiyeta Nyasaye nali mwikulu nabola abana banje barasalia kulwashi banja misinja nendo busubiri bwabwe Daudi wanja asalia yasanga asinjo moyo lwabolanga Goliath uno dalamwira mana ombiri kukwe ombiri kukwe nende byospe ebilonda nakuye dalayesi amanyonyi kalie Nyasaye nabola uyo no mundu wanje Abraham
yasanga asya nyasaye yakira nyasaye namuwesu buloli nyasaye ni buloli kwa Abraham nabolambo Abraham no mulina wanje nembole ndiye no mundu wa nyasaye ebise bilanzikarra okubola kumahuwa ka Enoch ebible ibolambo olwe yali nashiro kwa indakana ibolambo Enoch yayanzisya nyasaye yamuyanzisya abya yakyenda ni naye abantu bose abafumanga abantu bose abafuma abahale abafuma bafuma nyasaye n'abasangadra nyasaye bakyamisya nyasaye ikuwela lafubo yali mubasubira nyasaye Enoka yasubira nyasaye nakyenda naye Noa yasubira lihuwale nyasaye lwe Yesu wa onyo mbifula na ikwihongo yasanga asya nyasaye muno Noa afumanga mpaka mutinyangatifu Noa afumanga yomboke safina Noa afumanga yasubira lihuwale nyasaye kata nashiro kulola ifula yeneta yasubira mbu nyasaye umbone ifula na ikwe nyasaye aliyo nyasaye usubisi uboremwe ngasi safina ni haono kosye nyasaye naye nga Noa nabola yes endine ndo mundu fulashina asubira ngalihuwale nyasaye mundu wa nyasaye mbwibi chiti obusubiri nokusubira mbu nyasaye aliyo nendo kumanya mbu akayavola nahole owanda kwihuwalirie eliabole eyoli n'obusubiri otegemeanga nona ira kumahuwa kayavola eyoli n'obusubiri omundu wa nyasaye abandu abafuma ebisebulawo byokubola kumahuwa kabanga Samson ebisebulawo byokubola kumahuwa kabanga Gideon bukata nenda majeshi 300 Gideon yaula aba Midian omundu wa nyasaye obusubiri abandu bano bosi bango Sara kata bamama baliko sola bolo obusubiri w'abandu basata bonyeleta bango Dibora abasata bosi bali barire lakini yasubira nyasaye ne nyasaye narumishira Dibora omundu muhasi nyasaye narumishira banga Jael nyasaye narumishira bango Abigail abamama bango Sara bamama befubo obusubiri omundu wa nyasaye obusubiri bukiranga okyambise nyasaye obusubiri bukiranga wigire mpita bya nyasaye ebyabandu bakola obulayi bukola obaiku amarebo ka KCSE katangasibwe n'abandu abana baerungo buloli abana baerungo report kyabo kingala baholere ndio kafana kario olola babola mwana fulani anyora max fulani bukata nikaba yalindo mtinyu fulani ya somera udi ya dauli ne babola ya somera ngakata mcho aigwe report ndai abantu bambola hobulai wandiki babari bambola hobulai uro mundu wa nyasaye ndio kafana kario ha ndio ani mutimoni ya nyasaye alinende ranking nyasaye alinde grade ya sinja abana bebe Mukenya National Examination kazo bananga ABCD lakini na nyasaye na handi muchera kukwe nanga handi okulonda na nende shingalwa iwe nasi kuperformanga mahuwa kubusubiri osubiri oriena nyasaye wireta oriena kunyasaye mahuwa kona yanga nyasaye na hole olinende hakikisho shina moyo kutombu nyasaye aliyo handi na kalusi olinendo kunai mfana olinendo kusubiri mfana briena bukata nikaka kubutinyu mulowe saini omanyire n'orulemu niya nyasaye akuchereranga okukyambisa kukyambisa nyasaye kakira kuwese grade A nomba grade B nomba grade E kalondo hanamu obusubiri orie mundu wa nyasaye nehara ali obusubiri sirinyaliha okukyambisa nyasaye ta sikira oukwitira nyasaye ahoere okusubiramu aliho kandi bu niye hakaba oukabiranga abamuhaba okyambisa nyasaye orie kulo kusubira nibwo obukira abandu bahale bafumanga nosoma Baiburania 11 ilinenda abandu bosi abe Bible wala mahane Bible yulabu ndibolamu ebisebula okubola kumahuwa kabandi sikira katubuya ngubo kwandika mahuwa yako kulatawe abandu bano mundu wa nyasaye yuhuwela elilonda na nabo bosi basubira nyasaye Abel eshakira na anesa daka indai eyomba yomusiano wabwe Kaini yasubira yaline ndo musubiri shiana mtwe sadaka ta eshakira Abraham naba tayari eshakira Abraham nasangase nyasaye lo nyasaye ambora rulano tie yarula nakitanga katabudu akorwe yasubira likuwa nyasaye yasanga asya nyasaye sana Abraham abira bandu nyasaye ambole renzie abantu bamureba mukutitanga hena katasaro mugaye bamureba mukutitanga hena Abraham ababoramu ezitanga nyasaye ambolere
ni amanyie ibo no busubiri bwo bukiranga nyasaye nasanga Abraham sama nabo mulina wa Abraham nyasaye nabo mulina wa Abraham kulwa Abraham yasubira likwele nyasaye yabola nambira yarula nakyomere kata akorwe Mose Musa yasanga nyasaye ndo busubiriwe bulweli ni ahulra munzi ya Farao bulweli ni ore na ahulre nabola esie shendo mwana wo muhana wa Farao ta afadhali nyahanene dabana ba Israeli ya lola ishalo ya lola amahuwa akalole hangata lakini mubunai yamanyambu nyasaye na musieo yatia na cherera na banunula mundu wa nyasaye obusubiri buhuretanga bukuchambisa nyasaye obusubiri bukiranga nyasaye akupira mahofi abodo mwana wanje omuhana wanje mundu wa nyasaye omanyiri sirielala obusubiri bwo bukiranga nyasaye achame tende kospeko holanga no saya no obusubiri amasayo koshikajibwata no anakatebia no obusubiri singa kaini onyola msholanga matokeo ta so special la katokuchomia nyasaye katokurumishira nyasaye katokamba kospeke nyango hole mubusubiri kachire ochamisie nyasaye mundu wa nyasaye yesu umwitira nyasaye ahoera asubire mbu nyasaye aliho nehandi no nehakaba ukabiranga yabo abamuhabana ihwali ahabiri embolanga obusubiri kahaba wahirunga nefu chakire embolanga ku obusubiri ihwali uranga kwa halolambu aba arali obusubiri newo obusubiri iwe no obusubiri mukosi peka holanga sonyela kuchamisha nyasaye yesu wita kunyasaye ibe masayo ibe muhuchomya ibe mubukambi oswo katanyangeno no saya no la mundu mumwo obene ndo busubiri obene ndo bunai bu nyasaye akanda la lolanga ta shishira hadiye mweneshe mulolanga tawe kaleho le hakario ni hwali habiri obusubiri nibwo omusingi omusubiri nikwo omuse okwobuoni abwefe Abagalatia 2:16 Abagalatia 2:17 Bible ibola nekumanyembu omundu cyabasiribwaho obulungishi tuwebihole byamalakota habula ulwosubira Yesu Kristo ewendas kaya umanye bu omundu yesi cyabasiribwa obulungishi kulwa ebihole byamalakota obulungishi mana eneni shina obulungishi ni okubanende okuyamwa anomba okubanende umusimamo omulai halala nende nyasaye simbi tukwaho ninja tikirangore okubanende okusingira okulai mberi wa nyasaye nendo basiri gobulungi kaminanga mbo eyuwe nende nyasaye musingire halala musingire ni mulengana musingire ni muelewana kulwashina so basiribwa ebyonono handita obulungi no kubasiribwa obambu olomulamba obulungi no kubasiribwa mbu olabwene ne nyasaye obulungi no kubasiribwa mbu eyuwe nende nyasaye muwerane mahuwa akaye ayanza ne Bible ibola mbu khoere kumanye mbu au maumu dies de la polilla na langa mbu abudu Bible ne wasoma anyuma kwa ya umbu nikahaba la polilla ya habere liradu nomba ya habere tamba elia kamili ko bulai bwene nelila koli ahade beri wa nyasaye kuliya yeza eli usubiri buli bola ulra izolambu omundu shaba siribwa nobulungishi kulwebe kole bya malakota habula okusubira Yesu Kristo lo subira Yesu Kristo manake okubalangwa lano osangati ya nyasaye yokulwa nyasaye
asangasibwari amala kushika hasangasi nyasaye ta shikira abantu fesi kiwahanyarlo kusi amala koka nyasaye okulo nende amalako ka Yesu ya Musa ta kahayihana abantu pango kwa babiri okubera bumugira yo kusubiri olwayiwe naso kusubira Kristo Yesu nulo kulakiriza kuba abalamba kandi mugira yeneyo Abraham yabasiribwa obulungishi yalangwa omulungishi yalangwa mu akasira nyasaye ya Yesu wa musimamo okuli kwa bwenende nyasaye kulwa amahuwa kayahola mutwata abula kulo musubiri lwayaba yasubira nyasaye lulule yabasiribwa obulungishi basi ndakano itira ibo lambu habula lo musubira Yesu koni nefwe kwesi ulira nefwe kwesi kwa musubira Kristo Yesu bu obasiribwa obulungishi kulwa okusubira Kristo ne kulwe bihole byamalako shikira omundu Yesu kyabasiribwa obulungishi kulwebihole ebyeitorati tawe abundundi mba Efeso 2 olunyali lwa munani eBible ebolanga mbu kihuli lwebihole byenywe ebyamawoni bwa kakire omundu Yesu aleitialata kya nyasaye okusubira obulungishi obusubiri ngobu kwesija mutimamo okuyanzisya nyasaye olwosubira mu Yesu Kristo n'omwana wa nyasaye n'osubira mu moyo kwembu yafwa bu alamuhe yo obasiribwa obulungishi nibyo lwoni bumu nendo ibolanga mu Baroma 10 subira moyo kwe nenayi buhulo omundu asubira moyo omundu asubiranga nekulo munwa kukwe arumbula nelwahola bibiri bino abasiribwa obulungishi awo nibwa mundu wa nyasaye obusubiri bw'amaani obusubiri sitwakehole handobu nayi obwamahuwa kabikomba nyasaye ahole okuminyanga mutyagata kusayanga mu nyasaye akaluha syehali eyahulimo kata omundu wa nyasaye emanyire hose oli biriho bindi byonayanga biriho bindi byokwaranga eko nyasaye yaholerako obusubiri nibwo buhungasija tonyala okukyambisya nyasaye abaibura bikamina osangasya nyasaye n'abandikire ripoti ndai nabola abana banje muholero bulayi bango Daudi bango Abraham banga Noah babura abana banje muholero bulayi bango Dibora bango Sara bango Joseph nababura muholero bulayi baholo bulayi bariena obusubiri niyo omusingi niyo foundation ey'obwoni yabwekwe bu ebihole byamalako ebihole bya torati ya Musa ebihole byamalako kibyahanyarira kwesa obulungishi imberi wa nyasaye ta omundu aho nibungu ariena ndawo nibo emaleuka abantu esaidi bawukalikaha bawikomba ejina nikulombu kubetanga niko musingi osokoli bungwa kulwa amalakota abula kuwoli bungwa kulwa musubiri nikulwa osubiranga mwoyo orumbulanga ndo mwa kuko nekira kubolamu nosubire Yesu Kristo omwana wa nyasaye nembuya kwa musalamu kakireyo nemuna korumbula obwone bubwo mpaka osufamanga butoto akosubiranga
basi ndahekomba kusaye bolo mwami Yesu esubira mmoyo kwanje nerubulando munwa kwanje buyoneyo mwami wafira ku musalaba bwemberwe tibabasi obulungishi bubwo ebwiyama nebwingisya mubulamu bwange engana shetani okukyakanyanga ino endo mwana wa Nyasaye nosaire lisa ilyo ola kupa esimu ku namba ile ku screen kakire kubole nawe atua hiyo nyoyo ubuoni anje mbo subire moyo kukwo waharumbulando munwa kukwo wahaonibwa biko muujiza omuhongo byomba kwose tenya kusaye nawe kulwa isho subiranga Nyasaye ndo bunayiboli nabo iri moyo kukwo kusaye nawe Nyasaye akuikura tingira Nyasaye akupandre papa mulira la Yesu Kristo mundu wa Nyasaye Yesu ali ekupiro kulo mbugwe karwamba kuwa kana yanga karwamba kuwa kaye kombanga omunyali umwami mukupanne ahusubire nemanyiro mwami katankale wakala lolanga ta akaye kombanga lole katanibiro byashiro kutira huo umwami hali lole hangane ndinyu emanyire muiwe oli hakaba ukabiranga busaba khaba mwami kukhati wa khabanga nasaye ubukhati wa khabanga nahurumishira na nebyanwa bibye yesa imberi uwo umwami mukabire ko mukabwa okukira lole mbu oli Nyasaye umwami yinyawe ishienda mwoyo yinyawe wasiwasi nende kospe akachiranga nala nyola shahoero holata mwami rakumsubiri mwoyo kukwe neyi nyo buri mulira la Yesu mwami esaine nisubire mbu abalwale baonanga abali nde myaka nucha uhane obakupandanga makwa kabwe kosi kachire balole mbu omulungi wa Nyasaye alimenya kulwo busubiri kabeka lyo ilira lyo litsomi mulira la Yesu Kristo mwami wewe amen. Karibu mwami, karibu moyo kwange.